खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव फरायफैनाय साबा बांलादेशनि बर' फरायसाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। एनडिबि प्रग्रेसिभनि बोसोनगिरि धीरेन बर'खौ हानजानिफ्राय बयकट खालामबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव नब कुमार सर'निया 35 सिट मोननायनि सिमां सुजुदों। क'क्राझाराव गोदानै ESDM ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों। DLC क'क्राझारनि बानजायनायाव साबा गागि नोगोरारिफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। आरके फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मरजान साद्रि सावथुननि शुटिं हाबाफारिया सोलिगासिनो आरो नायगाव दख'रा दुलाराय बर' आबादारि आफाद दाफुंबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारतनि नुसुंसे हादोर बांलादेशनिफ्राय बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव साइन्स, कमार्स आरो इंलिश बिफानाव फरायफैनाय साबा बर' फरायसाफोरा बड'लेण्डआव फैनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बांलादेशनिफ्राय फैनानै क'क्राझाराव BSc, BCom आरो HS थाखोआव फरायफैनाय फारियै उर्मिला त्रिपुरा, पपि त्रिपुरा, सुमिना त्रिपुरा, डायमन्ड त्रिपुरा आरो मुस्रि मिल्टन त्रिपुराखौ मंगलबार मोनाबिलियाव क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टाराव रुंब्रनै बरायनायजों लोगोसे गोजोननि थाखाय आर'ज गाबदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारिया फरायसाफोरखौ गाहाम हामलायथि बावहरो। आफा जोंनि आखायाव जेबो गोनां मुवा नुनाय मानि नों बिफानि। সবাইকে আবারও নমস্কার। অনেক ভালো লেগেছে, অনেক সুন্দর জায়গা। তো আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমরা একজন ছেলে 4 জন মেয়ে। আমরা সবার কাছে আশীর্বাদ কামনা করছি যেন আমরা ভালো কিছু করতে পারি। कौन सा क्लास में? BSc फर्स्ट ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कौराचार गवर्नमेंट कॉलेज। सुमिना त्रिपुरा, BA फर्स्ट ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट डायमंड त्रिपुरा, साइंस ग्रुप, कौराचार गवर्नमेंट कॉलेज, HSC फर्स्ट ईयर। बर'फोरनि थामोनथा राव हारिमु आरो रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै 30 बोसोरसो हाग्रा बंग्रायाव बावसोमनानै जिउ बावसोमनानै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय एनडिबि प्रग्रेसिभनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो दायो बोसोनगिरि बिबानाव थानाय धीरेन बर' बिथांखौ हानजानिफ्राय होखारबाय होननानै NDBP-नि सुलुङाव फोरमायदों। NDBP-नि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बोसोनगिरि धीरेन बर'आ आफादनि आब्रुथिखौ मानिनानै सोलियाखै होननानै रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों। फैगौ 2020 मायथाइयाव खुंफुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानानै दिल्लीनि राजदरबाराव खाबु मोननाय MP नब कुमार सर'निया बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो साखाफारासै। बुधबाराव क'क्राझाराव गोदानै बेखेवनाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सुंदयै ESDMनि ट्रेनिं सेन्टार बेखेवनाय हाबाफारियाव बिथाङा बुङोदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव अना बर' हानजाया 35 सिट मोनगोन होननानै रोखायै फोरमायो। स्ट्रेटेजी क्लियर कथा जे बिहेके UPPL, हाग्रामा और BJP এটা হ'বলৈ গৈ আছে, এইটো ফাইনেল। আৰু ষ্ট্ৰেটেজিকেলি চাব গ'লে BJP হয়তো অকলে খেলা চান্স আছে, কাৰণ তেতিয়া নৱসৈন্যৰ গ্ৰুপটো বেছি ভয়ভীতি হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি এটা পলিচি এটা বাহিৰ কৰিছোঁ যে আমি এইবাৰ যোৱাবাৰ আমি 25 বা 27টা চিটৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছিলোঁ, এইবাৰ আমি 35টা চিট ল'ম বুলি আমি পলিচি বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ, মই MP সময়তো কৈছিলোঁ যে আমি নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ম, আৰু এইবাৰে কৈছোঁ আমি ছাকচেছ হ'ম। এই বিশ্বাসটো মোৰো আছে, আমাৰ ৰাইজৰো আছে। আৰু এটা কথা আহিলে যে বড়ো নন্দনৰ কথাটো, যে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ আন্দোলন বিষয় বা এইখিনি আমি একচাইড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে একচাইড কৰি দিছোঁ। যদি সঁচাকৈ আমাৰ বড়ো ভাইসকলে নন বড়ো বা নন ট্ৰাইবেল লোকসকলৰ সমস্যা বা বিষয়খিনি বুজি পায়, সেইখিনি সমাধানত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে, সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ভাগিদাৰী তেওঁলোকে নোহোৱাৰ কোনো কথা নাই। আৰু নন বড়ো লোকসকলেও যদিহে যিহেতু তেওঁলোকে আজিলৈকে ট্ৰাইবেলৰ অধিকাৰ সৰ্ব কৰাৰ কথা নহয়, কাৰণ 370 স্কেপ কৰাৰ লগে লগে আমাকো কৈছিল যে এইটো কৰিবলৈ, আমি কেতিয়াও কোৱা নাই। কাৰণ ইয়াত অলপ মডিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। শ বছৰ ধৰি ইয়াত যিসকল মানুহ ইয়াত আছে, তেওঁলোকে 6 শিডিউল নামত বা ট্ৰাইবেল তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰখিনি হেৰাবলৈ কোনো কাৰণে মান্য কৰা নহয়। क'क्राझाराव गोदानै ESDMनि ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों।
क'क्राझार सहरनि थाना रडनि साखाथियाव दिनै बानं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनेया एसडिएम ट्रेनिं सेन्टारखौ बेखेवनानै होयो। गोदानै बेखेवनाय एसडिएम ट्रेनिं सेन्टाराव आरबान ओनसोलनि बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा पिकेल मेकिं टेकनिशियान आयदायाव ट्रेनिं लानो खाबु दङ होननानै आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिया फोरमायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनेया गोदानै ट्रेनिं लानाय सा 60 ट्रेनार्सफोरनो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरबो राननानै होयो। এছডিএমৰ পৰা মই ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট এটা নতুন প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছে এইটো পিকল মেকিং। এইটো আমি এছডিএমৰ পৰা ইয়াতে 60 টাৰ্গেট আনিব পাৰিছোঁ, দুটা বেটছ, মৰ্ণিং এটা আৰু ইভিনিং এটা। তো ইয়াতে পিকল মেকিং যিটো আছে ক'ক্ৰাঝাৰৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু অসমৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম। DLSAनि बानजायनायाव क'क्राझाराव गागि नोगोरारिफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव 21 आगस्ट गागि नोगोरारि सानखौ दिनै फालिनायजों लोगोसे बिटिसिनि सदर क'क्राझार नोगोराव थानाय सार्किट हाउसआवबो डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि क'क्राझारनि बानजायनायाव पिपुल्स एइड आरो मारवाड़ी युवा मन्चनि हेफाजाबाव गागि नोगोरारि सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार नोगोरनि साबा गागि नोगोरारि फारियै इन्द्र महन घोष, बिबेकानन्द नार्जारी, रहेन्द्रनाथ ब्रह्म, नायस्रि ब्रह्म आरो चन्द्र नाथखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिबो मावफुङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो फारियै दा पिपुल्स एइड एनजिअनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि रजि रानी शर्माया। আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি, জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ আৰু পিপুলছ এইড আৰু মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ, আমি তিনিটা মিলি পেলাই আমি ইয়াৰে আমাৰ সমাজত বিশেষভাৱে অৱদান দিয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, যিবিলাক আইনগত অধিকাৰ, এই অধিকাৰবিলাকক তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেওঁলোকক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আমি এখন সভা ইয়াতে আয়োজন কৰিছোঁ। मरजान साद्रि सावथुननि शुटिं हाबाफारिया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो। आरके फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय 2019 बोसोरनि साद्रि सावथुन मरजान सावथुननि शुटिं हाबाफारिया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो। साद्रि सावथुन मरजाननि जोबथा सावगारि सेबखांनाय हाबाफारिखौ बुधबाराव क'क्राझार दावलाबारि साहा बागानाव सेबखांनाय जायो। बे हाबाफारियावनो फिल्म डाइरेक्टर सान्जुजों लोगोसे सल' लिरगिरि राकेश बेसजों लोगोसे गुबुन गुबुन फावगिरिफ्राबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। ঠিক আছে আচ্ছা সালাম ম্যানেজার আচ্ছা সালাম ম্যানেজার ইয়া হ্যাঁ টুপিটা ফালাও দিকে যাও এখানে হাসাহাসি করতে বাস খাতার আছে এখন কি নাম আপোনাৰ? বিকিগড়, ডিব্ৰুগড়। এনেই আপোনাৰ ৰোলটো কেনেকুৱা হ'ব? ৰোলটো মোৰ মানে ৰোলটো এনেকৈ একশ্যনৰ মানে পুৰা হেৰি হৈ আছে আৰু একশ্যনে আছে মোৰ গোটেই ফিল্ম। ইয়াৰ আগতে কি চিনেমাত আপুনি? ইয়াত আগত মোৰ এনেকুৱা চিনেমা নাই কৰা, ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটোৱে। আৰু নেক্সট মোৰ চিনেমা আছে আদিবাসী খিলাড়ী, জহৰ প্ৰডাকশ্যন। এইটো কৰিম মানে এতিয়া এইটো শ্বুটিং শেষ হয় জহৰ প্ৰডাকশ্যন। আপোনাৰ মনৰ কেনেকুৱা লাগিছিল এইটো ফিল্ম শ্বুটিঙত কৰি পেলাই? যিহেতু আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ল, ভাল লাগিছে আৰু মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম যে অলপ নাৰ্ভাছো ফিল হৈছিলে, প্ৰথম নাৰ্ভাছ ফিল হৈছিল, পিছত আৰু লাহে লাহে চব ঠিক হৈ গ'ল। ফিল্মটো ইয়াত একশ্যন আছে, একশ্যন মুভি, লাভ হিষ্ট্ৰী, ড্ৰামা আছে, ইম'চনেল আছে, ছাছপেন্স আছে। আৰু ফিল্মটো আমালোকে ইয়াৰে বাগানৰ প্ৰডিউচাৰ আছে উমেশ বেগ, ৰাজকৰ উমেশ বেগ, আৰু মই হিষ্ট্ৰীটো ৰাজকৰ উমেশ বেগৰ মই স্ক্ৰিপ্টটো কৰিছোঁ, ডাইৰেকশ্যন কৰি আছোঁ আৰু লিডটো মই কৰি আছোঁ। আমালোকৰ আৰু প্ৰডিউচাৰ আছে আৰু কিছুমান কো প্ৰডিউচাৰ আছে আৰু আমালোক কেমেৰামেন আৰ কে প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা চলাই আছোঁ শ্বুটিংটো। এনেই লোকেশ্যন ক'ত শ্বুটিং কৰিছে? লোকেশ্যন আমালোকে গানবিলাক বাহিৰত আউটডোৰত কৰিছোঁ, শ্বিলঙত গৈছোঁ, চেৰাপুঞ্জীত কৰিছোঁ। তো আশা কৰি আছোঁ ফিল্মটো ভাল কৰিব কাৰণে, এতিয়া কি হয়। শ্বুটিংটো এপ্ৰিল 15 পৰা কৰিছোঁ, যিটো চাৰহুল আমাৰ চাৰহুল পূজা বুলি কয়, তাত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ এইটো লাষ্ট, যিটো শ্বুটিংটো আজি লাষ্ট, তাৰ পাছত আমি এডিটিঙত মানে বহাৰ চেষ্টা কৰিম। नायगाव दख'रा दुलाराय बर' आबादारि आफादखौ दाफुंबाय।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नायगाव दख'रा एबसुनि बेंखनाव दिनै गोदानै नायगाव दख'रा दुलाराय बर' आबादारि आफादखौ दाफुंनाय जायो। नायगाव दख'रा एबसुनि मावख'आव खुंफुनाय मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों अजित राम सेरेखौ आफादगिरि, आसारु बसुमतारिखौ गाहाय नेहाथारि लानानै नायगाव दख'रा दुलाराय आबादारि आफादखौ दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायै फारि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि मनिन बसुमतारिजों लोगोसे नायगाव दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि आरो दुलाराय बर' आबादारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। क'क्राझाराव फरायफैनाय साबा बांलादेशनि बर' फरायसाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। एनडिबि प्रग्रेसिभनि बोसोनगिरि धीरेन बर'खौ हानजानिफ्राय होखारबाय। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव नब कुमार सर'नेया 35 सिट मोननायनि सिमां सुजुदों। क'क्राझाराव गोदानै ESDN ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों। DLSAनि बानजायनायाव क'क्राझाराव साबा गागि नोगोरारिफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। RK फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय मर्जान साद्रि सावथुननि शुटिं हाबाफारिया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो आरो नायगाव दख'रा दुलाराय बर' आबादारि आफादखौ गाजा गोमजायै दाफुंबाय। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।